winner of the Miss Kut Contest Saitu Gamphajol 2021 is contestant number 24, Rufina Chindeiniang. And okay, I would like to request a chief guest. Lam katok entertaining thing na pegun sibay. Tuni i-program ding ina hiya kakiangat tu. Nungang meloy tang may na muulik wai dio na chisim dio ay mali tam takina na thi hit saw li kaging ta ma ahihleh Miss Chindeiniang Zou atang pia Rufina Zou chia leng ki thei ahia ama kha tutung Miss Chavang Kut Saitu Gamphajol winner ahia ama to houlimna sawlo ina nei le chia tuni hunoi tang non piak thei jakina na tung ka thukon genwa Rufina ama spending ina iken namin introduction kon bola mo nang achiang to CMD na mo viewers ten hone thina diuna in na family to ki hiaibang introduction nong kini thidiam ole ama sapena itabang hunhoi hunpa ai mu sa pasin akunga ama sapenin thupa kapia kami na hilepen title Rufina Chindeiniang Zou ahia tutwa hi Delhi University BA 5th semester sociology honors kasim lai ahi in presently quarter mo new chekon travel colonia kay kanu kanao kay family tengko oma abana kanu min hilepen kimboy nem pakim Zou ahi kapa pen led T Anthony kam khalan Zou ahi kapa hung kipat do na address mo pen sugunu lamhang ahia kanu pen le mokhong lam area hi abana tutwa kagaya to mo ulian mo ama ko ale abana lam katok ko azong tabang opportunity hoi platform ke ding platform hoi ka hi in mo ke ma on ideas thoughts ho ka share thai na hi in to mizia ulian ko azong kipathu khonggena hong tan hita ka introductions okay tutung khalam ka bang hi dia hong jin na yale lamka to family program le family outing zong kana ya bana to be honest photo shoot zong kana ja himi talk show to zong ki relate mo hongzin ka hi Miss Chavang Kut Gamphajol mo Saitu Gamphajol lagi saya kha winner na hiya wahi na nahin khwale banghiam akilam dang om tadin kaging ta chibel to kha na tunga na khukin le gen nei hin mo wahi na banga Miss Kut na hi male na hi inunga mo banga na experience khin khan non gen theidan kahi ma achu I'm normal student male but then kaizong himi lungtup na khat chu kanaya hard work hoita kele ke song kong ke hambola mo family support friend support song kanai jaza kaizong kong ke hambola himi title kamu zawa ke experience le pen min zong like I recognize ta mo le mi thai le kutilo ma celebrity ho hilo le like now min le I recognize na mel hoi na mo wana na intelligence le thil tom te je ka hiaibang dinmun hon tang hin kon the wa hi na banga Miss Kut title kha muding ina nanga kilamit na om khange hi mem ya to be honest mo sing tanawa zo bangma im lawa ka gen le pen ke zong kana ki gin ta thaw aje pen himi masanga zong contest danga zong kana tel kha mo contest himi Miss Kut Saitu Gamphajol to total ali ahi ama satna pen 2019 na Delhi Chavang la nuwa mo ko kabatela pasenung se na first runners up ka humua humizawa lockdown zia ka semester ho zong online ahia mo khuzia phaya kangpeya and then go le mokong area zillai le lon block Miss ZLB kadingkya humia zong second runners up kala athum tan na pen hi le Miss Thado hun festival mo tu kum chu hi April khu huwa kavatela huwa chu top 5 sen chau jinghin chin mo ba himi pen ali tan na hin himi ka din na azong like ai zong ki zoom thau ma le like
cái first time zong hinon lo himi zong kila kisile main winner idei za chu kipang ham ya mo mi kila bang min zong bang cái tunga bang thu again de o zoom zong thei lo cha mo I tot khateo chung in khwa chu itu na dinga chu risk zong la ngai challenges chu ahia humi zaka ke zong humi kalung gel ho pen mo like pai khia kabol u chu mo hoi tanwa patient to thumna na ya kapanga and then by God's grace mo ke ma ko wak ha to patient nin zong ai thei pia to mi za luckily zong and then how to say hard work pays off ji proverbs om hia mo humi za ke zong kana ki hing ta him ajepan ai man zong best performance ki bol hia ma le ket work lam hitale question answer lang hele how to say all rounder performance ke zong kana ki hing ta thawa hele result chu ang ki phom asang sia chu we can't be sure 100%. But then cái dòng neo khát số kinh ta nát cái này ya and then result main winner cái phong Rufina chia cho cái dòng kalung da mà patient cũng dòng mo on the stage kalung si ma thu cái nghe na cái pa na dòng patient cũng cái gen tuan na patil na kisak khol dan chi hem mo I tha na piak dan khin khan non cher diam himia pen like physically zong mentally zong emotionally zong mo prepare angai hima here pen bangkhat family support they are kanu mo single parent hi zong le aman zong hoi ta no wa support zinga ka ba zo sia kanu no chikasia ya zong kanu zong credit ka pe u da je pen bang chi ki prepare zong le emotional ta strong lo le mo bang ma chu ki ball thei le just 90% so ki ball thei de hia humi emotional support mentally mo kanun ai ha pan pi mama humi ja kanu kung song ki pa thu ka gen hi bana kai family ka friends support zong atam mama humi ja ka friends te zong I mean in gen si zong leng amon zong thei dinga mo amau tunga zong ki pa thu ka gen na himi keima ki prepare na chilepen to be honest bangkhat workout ka bola mo ke hi lockdown ang ki pala pa ke hi weight again sang ai to mi za physically ka prepare na zong I think kamang hil sile I lost like 6 kg in 25 days 25 days 6 kg ka loss ya min zong lamdang sa thaw mo kakipat ti sila pen min zong kapitek kan zong boy nagim sidam na zong na dem chin ke zong hapana kapana pasien kung athum na zong kana ya mo pana kanu support zong azaw hile ke zong like ka prepare mama humya ka ki work a ka bola bana question answer ho zong YouTube vela ke na get work painting tan so ina ka ki practice mo ke le kanu chau kanu in zong ka wa ka paidan ka facial expression ho ka sim lo ho like mistake ho nyam zong ai correct pia humi chidan de he ka ki prepare na hoi letel hei Saitu Gamphajol Miss Kut contestant bangza bang na phajol contestant chu me 24 hi mo amau le veka hoi lo le lo ken Miss Saitu Gamphajol winner kamu zong ki song lan lai azek chu amelam le hoi lo lo ya mo that's why ka ki song la zela ke zong ka panchil chila chu hele ka hard work ka ki humble thawa mo mi ja zong bangje ka hon select ku hidin naging ta nang ki gin tak dan mo judge station abangkhat all rounder at ya mo humi za ken zong introduction round hitale ke zong ka thei to ba mo ka best spend ka perform hi cha ka ki king ta humi za khu chi ding dan ka to I haksa na sak khong mo hiai competition om huna kha hiai deu khong haksa hi bo na chi khong om khaya
hak sa chu khuchi seng lo chia lo mo aje pen ka thanop na hi za I thanop na chu I bol phat phala hi le bang hak sa jong le hak a ki to lo mo like we enjoy doing that humi za ka enjoy za hak bang ma ding ka ging sa hitam mabana la tua e beauty contest khonga ai tel zom touhzel na so me mun dang tua Miss Kut Saitu hi do mo tu chu pangkhat pasien lung se na Miss title winner main winner zong ki muta ya tu ta di dinga chu ken ka le ka simla mo ka lai simla ma ka focus ut aje pen tu hi BF semester sim lai ka ya graduation zong next year pasien in dam nai pi le graduation Zou di ka hiya mo kuzawa zong masters bowling a zong plan ka ne hiya humi za tu ta dia pen ka studies ka focus okay yai winner na hi na mo banga e cash prize chi hiam bang hong pai ho mo male I cash prize chu 50,000 a hiya mo kaza dan zong thei di ma le yen vele ama sa pena pasien a soma khat ki chi pen mo ka koi dok a ko bi ina mo ka pia ko le mo khong lama orphanage home ni o ma mo mi ka va visit a ke jong atam pi va ki thopi zo sil jong le mo pasien in hitabang how to say title ai tang sa za pasien mina orphanage ni ka va visit a ka nei kham ka thei kam khama ka va ki thopi a abana ka designer ho ka dress man ho mo ka makeup man ho zong bang khat ka pele just how to say 50,000 so tu lai chu bang ma hi talo mo that's why I spend it like that hoi lo tel mi tam tak Miss Kut hi di lungulom di mo wai hin chin hile anai khathei khollo ai kele mabana leng kele ka tel di chi bang le om khathei mo wai na hiaibang beauty contest khonga tel di te na thei tua khian na thei mo hiaibanga kisak khol poimo ai hiai te poimo ai na chi te bang khong ai de bang khat me hoi na chu pasien ai pe hi mo le knowledge ki chi pen mo ai mi hing hi za la chu education a pat a ki gain hi mo knowledge ki ne hi humi za ken education chu poimo ka sama ma mislam tenadinga hi email hoi na me hole ke wa ho ipe thana me ingam zia confident in me me azong thailo hi mo himi education knowledge on poimo mama zepen beauty page na hi the most difficult stage is the question answer round why zeka education ai ma in lai hoi tano wa sima mo education education la ma hi hoi tano wa lunglut academically hoi tano wa isiam hi le chu beauty pageant hi ahak na bang ma amlo male aje pen knowledge su nei na hi le kel bak ho mo humo pen just training just few weeks or few months of training azong kisiam thei ma hi zeka ken himi education lam lai hoit na wa mo sim chu poimo ma ka sa hi tuanang hiai Saitu Gamphajol Miss Kut contestant na hi la ya mo donna to na gen kha hon dong diu hi mo wa ya donna khat dong hoi na ki sang ma bangai de le bang question an da tu bang khat Miss Saitu Gamphajol pen mo Miss title hi mulechan mo a platform pen bang chin na jang diam hon chin kan answer pen chi hi le education to sai hi mo bang khat Japan a society a hi to some extent to ki khang tau ta hi le remote places mo bang khat sing tang lam dewa long mi tampi education mulo zo adia anu mai ho mo le Japan khok sak na chu ki nei seng lo ho imi te ngai da na pen tamzo chu sum nei lo zeka la hi mai te hi le bang khat nu mai hiya zinei de hiya now don ding hiya bang lai sim khel lo le mo ki si sam lo di china khat mo ngai dan ki ne ya humi chu dik lo ka sa mo le hoi ze ka society chu a khan to na dinga mo le like to move forward
hiai sang a hoi na dinga chu numei zong pasal zong equally education hi mo ki mu thele ki tang thele chi ngai dan kan hi a japan numei zong hi ade ka bangkhat financially independent hi zong le mole pha ka sa and then why job chawa hilowa how even housewife mo now te care ding dan hilo le family a nek le chak ho mo prena azong education to knowledge ne ya hile tak sa adinga bang hoi hia bang me mo vegetable lama hile bang hile ai ma tak sadinga dam theina apoi mo bang hia chu ki thei humi zeka education chu mo apoi mo him ka sa answer pena zong education tik se ya nu me in society amo education amuna dinga mo ken himi platform hi hi ground hi muleng platform hi mi improve na dinga kazang ucha ka kana answer he choi lutel education khangai pui mo na hi chi kha kilang me amo wa hi na tulila na mu dani na mo igam sunga education po aphan na dia banga kipan le ho idin naging ta le education pen hi mo bangkhat in school le government school private school atam tak pi om ya mo le e ho society ho state azong tama hilale eima himi education pen eima own self a para mo apoi mo hi ke ha kahin khwa danga pha hi chi eiman kinga itu na nei ta ka si chu in sumi parents inule paten a force me azong lai chu mo ki mok school ki mok pe hilale knowledge chu ilung sima chu lu ta lo khat om hiam mo e zo inel lai chu inule pate so ha like simzel hile yung as years pass by mo ki mature de winchin ai ma on benefits adanga inule pate in hi o chi kho ki thei pan ki realize pan hi a humi za ka education to school bang chi tamle le mo school quality school hello le teaching quality bang chu hele ai man education apoi mo dan mo ya hin kho apoi mo ding dan chu I thei masat na ngai he ka chi u hitam hoi chang ina dan again nu me le pasal kar bang kha I society sunga na mu dan khen khat mo I society to right to equality chi te hong nu me le pasal tan bo kima om de chi te hong bang tan na mo le tu le la nu me te dinmun I society na mu dan bang hai le right to equality chi la pen law Indian constitution to ke ya chu law ema Indian law khat om ya mo kumi law maya chu nu me jong pasal jong right to equality education lam hitale job employment lam tel bang zo sa right to equality nei chu ki mo hi jong le ema forefather a pat chi dia mo khat ema ton dan khat chu hia asit na chu lo hilale mang chi dia in sunga chu head of the family chu male father aki hi me ya mo umi chu asia hi ka chi na hi lawa nu me jong bang chi dia how to say the right to express herself starting from the family mo family in sunga para amao opportunity hitale bang amao ngai dan mo thoughts amao bang chi dia ama ngai dan humi zong athei pi ngai ka sa aje chu I family a ki treat dana mangkhat numei ho inferior a akoya mo pasal thu chau pe na zong tam hia humi te fortunately it's okay to how to say my mom is educated enough and then she treat my brother and me equal treatment kamua mo but then family dang chu kan jong on eyewitness kana ya mi family bangzat adia ka remote places lam mo pasal thu chokil ana hia ho chu ken jong nyam khat chu diklo ka sa jek pen nu me jong chu mo like she's also a human being she also have feelings and then she also have how to say adoi ilo mo hia humi zaka chu amao nu me te voice song ma nu me te ozong kizade ule starting from our family kuchile family apa ki pana society zong nu me te po imo dan zong umde de ka ngais
ai na to Miss Kut Saitu Gamphajol na hi nunga mo hiai crown na lalu hunon huk zo nunga thil sep swa ichi hemo bang hem pan lang nan nei khang na hongom ta ya I waya na na lam khong hina dina suma panpi na gen te khong to bang mo ikele organizer te to he ka ba hi uchi khong ya tu to dia chu ka chu hi la to bang khat ka ken ma bang orphanage ni ka pa visit a mo waya ka pa visit na jong to orphanage home na pang te to mo tom khat ka pa ki pola huna jong ke ma ka own experience apa jong mo society a hi ai ma individual in apoi mo dan mo Japan society a hi mi khat chau in society form thailo wa hiya each an individual plays an important role hoi je ka naw pang tele ken jong ka thai sun suna mo advice song ka pe a lai hoi ta na wa sima hoi ta na wa sim na diwa je chu ama ugen banga chu ken khat naw pang chun footballer ka hi ud air hostess ka hi army officer ka hi achiwa mo a future le bright ding ka ta bang khat apoi mo pen chu ka gen ma banga chu hoi tak na wa education chu mo apoi mo mama humi se ka bang khat na azong education apoi mo dan thu jong ken ka ba gen abana ke hi ka imi life social worker hi za master ka building in hu zo le social work lama mon pan kala u da humi azong I hope everything works well so that society and zong take come equality more men and women equality omna dinga pan kala ut kachi hoi lotel social worker hat hi khana tu pa hi mo hi mapana le he to kisaya pan non lak touhzel kon de sang na kon kha ka hoi lo ina nang ai pangan na lunglut nai chi mo hobby khong na nei lai sim le thil tom te kom kara mo bang khong na hi na hun na jang zial le ke chu la sak lam hi mo ka ka lunglu ka thano ma I o chu ngai si jang le mang kha I hobby ai ma enjoy pen to la sa ya and then in my free time I love reading tinkles comics vel song kasim wood kachi to he da na Miss Kut hong hi na hiai min kha nadam sung tang den din hi mo tai na nadam sung khamina Miss Kut Saitu Gamphajol jan thitari mo wai hi na hiai title na let to na dia banga na nga poi mo hi na thei mo hiai banga ka hin khoi hiai da na ka bol de hi na chi khong bang khong ma le as Japan beauty pageant ho I thole Miss title winner ho mo himi pen responsibility khat song hi mo everything comes with responsibility himi crown lukhu ka khu pen jong free ka khu hilowa mo hoi ta ka mu pen ong hi like hoi ta ka zak siama nga hi mo as Japan en jong bang khat mi head khat jong ki ta mo le hoi ai kha bang khat mi an I thei le mi naw pang ke tam pia ding role model le na ki mai thei mo le as Japan do ineu la ya khu an role model ki nei zia ya mo humi naw pang tam pi ding jong role model ong ki khamai thei ya humi naw pang te kha they will be the future pillars of our society mo hoi jaga example to set ngai ma le abana kay bang Miss beauty pageant na lunglu jong naw pang tam pi hum dia kaying ta humi te jong encouragement jong ka pe uda abana ka future la ma jong mo himi title ka mu na pen chu hoi ta mo ka preserve uda society te ton the khat jong ka hi uda mo pat a jong bang khat min jong ahung learning kadaya abana kumi hilian hoi lotel hoi lo na banga politics khong na lunglu te politics khong chu lunglu lo social worker chu ka hi un mi chu ka thopi un mo hilale politics lam chu ke ka lunglu na hi lo mo
hi houlim na no ma hoi loi na nami malhin khwa bangle den na hobby khong kon donga hoi loi na hi ki ma kyang ale hiai Rufina kha interview de kai ka chi le hiai khatun dot sakinon chi wa mo ai kan dong de ai banga ngai zong anei te o chi kha thei lu toi chu vai khanon gen thei ta yes song ka chi ke no song ka chi ke hilale youth hi zala nunga nga nu hi zala chu khu chu apoi mo amo poimo sa mo wai na nang bangkha pasal bangkha in dei dan bangom mai thei mo wai na pasal he dan te kha hoi sa kai na chi khongom ya pasal chu qualities chu ki bang lo ya mo pasienin bangkha pasienin dei banga hoi taka mo ama God created us with his own image and likeness ya mo humi pasal chu amela ma chu bangma ken tumna chu kanei lo ahihleh pasien thei mi pasal mo aje chu pasal lo nume jong pasal jong pasien thei him mi chu bangkim Zou se amo hard work hitale bangkim Zou se chu pasien aging zala mo temptation so sil phalo bol hola bangkhat kidal zawa mo hoi zaka ke bangkhat worldly qualities lam chile so ken pasal hi very liberal minded kadaya liberal minded so conservative to liberal hi khina so conservative ichi la pen now khat strict deu mo liberal ichi la pen now khat free deu azia pen ai zong educated khat hi zala chu mo I know my own rights mo hoi zaka chu pasal ma chu now quite liberal minded deu kabol na Zou se I support ding male abana dia kan numai na pasal na cha ken lo pasal ka qualities ka dai denina la bang le lung lut na hi chin gen amo mga music video khong ai kile thil tom na na tel khang na khom khaya tu ta dia chu khup mi ho tel khalo mabana la hon chel bangom len tel dia na lung lut da na ya kalung lut hilele bangkhat kuchulom 100% surety chu kanai ke hilam sa nga bangkhat studies lama mo focus ka bol zo okay igam sungina banga ki hiek na omle na de piana le igam sunga hi mo bangkhat mi hi na zala khat mo ki happy na aku omdeu le ka chi azak pen tu lai khanga hi essentially hi we are so money minded azak pen money bang Zou se a rule ta mo le hoi zaka sum zaka money zaka mo we are competing selfishly healthy competition ong hitalo mo le sumchu imun dinga chu bangkhat one family ilo le neighbors te bel le mo ke woman lo khong oma humi friendliness le about amo hoi bangkhat again banga manin bang ma Zou se bangkhat arula male humi zeka king bangkhat la khat happy na jong tom deu ka sa humi ho chu ne khat happy na ho omdeu la mo as a human moral values le omdeu di ka sa he tham I houlimna no ma atop na pen ding ina entute kyang mo to I houlimna ba na gen bi ut om lai bang nong gen ja to our viewers Zou se kyang ka gen ut hi le thema bonga ke Miss Kut Saitu Gamphajol 2021 kamu pen mo free kamu hi ke ya mo na him chu bangkhat free ki chi ke ya mo mi hingama chu hoi zeka ke zong ka ki humble zeka work hard kanei zeka title te hi tangthe a pasienin kama puya mo hoi zeka viewers se ke nga ka gen chu hi le bang line hima chu maybe
doctor engineer hi le bang ma zo se achu bang khat patient thei zo anga ya ma le ai Christian te bang khat ton dana pen patient thei anga him ka sa chu le work hard kyam bol na chu in him a hi le ano destination chu kitung thei a hi ma patient to work hard kyam bol na in a hi le destination itup na ilung tup chu kitung thei hi chi ka gen u hi ka ki pa hi ki pa hoi ma mai dunia he ya unau nu Miss Kut Saitu Gamphajol tutunga Miss Chavang Kut ana hu le winner ana hiya tunina ma to houlimna hoi takini thia ahon gen bangina ama kha amel hoi ziak chau hilo hard work mo i hoi jagina tupnaum le lampia om achi bangina he kwapi umaina he bang thilte beauty contest ita he no ikile thil tom isepi bol na piwa ahon gen te thei dinga dunia etia dinga hunoi takon piak thei jakina atunga thakina ki pa thu ge na tuni program he ting hun sakdi ki pa ke